Салом алейкум хонандагони азиз, имрӯз мо ҳамроҳи шумо мавзӯи дарси 40-ро меомӯзем ки ин мавзӯъ бахшида мешавад ба системаи муодилаҳои баробарқувва ё худ системаҳои баробарқувва. Биёед дар аввал мафҳумҳоро ҳамроҳи шумо дида бароем ва 1, 2, 3 ё ин ки якчанд хосиятҳои системаи муодилаҳои баробарқувваро ҳамроҳ омӯзем. Таъриф: ду системаи муодилаҳо баробарқувва номида мешавад агар ҳамаи ҳалҳо яке аз онҳо ҳалҳои системаи дуюм бошад ва ё баръакс ҳамаи ҳалҳои системаи дуюм ҳалҳои системаи якум бошад. Системаҳое ки ҳал надорад низ байни ҳам баробар ҳисобида мешаванд. Биёед аз якчанд хосиятҳо ҳамроҳ дида бароем. Муодилаи дилхоҳи системаро ба муодилаи бо он баробарқувва иваз намудан мумкин аст. Дуюм, муодилаи дилхоҳи системаро ба сумма ё фарқи муодилаҳои додашуда иваз намуда муодилаи дигари онро бетағйир гузоштан мумкин аст. Яъне мо ҳамроҳи шумо метавонем чунин мисолро низ дида бароем, яъне дар системаи муодила дар мувофиқи хосият чунин гуфта мешавад: x ҷамъи y фарз кардем баробари 5 ва 2x минуси y баробари 1 дода шудааст. Онро баробарқувва мекунанд бо воситаи ишораи рамзи баробар ва тирчаро мегузоранд. Баробар мешавад одатан дар тарафи чапи он низ мегузоранд, лекин дар баъзе мавридҳо бо воситаи кӯтоҳ навистан мо метавонем баробар ва тирчаро нависем ки ин ишораи баробарқуввагиро медиҳад. Пас аз ин ҷо мо метавонем ҷойҳои муодилаҳоро низ иваз кунем, яъне 2x минуси y баробари 1 ва x ҷамъи y баробари 5 навиштан мумкин аст ки ин яке аз хосиятҳои ҳалли системаи муодилаҳо ё ин ки системаи баробарқувва номида мешавад. Муодилаҳои дилхоҳи системаро ба муодилаи бо он баробар низ мувофиқи он иваз кардан мумкин аст. Яъне мо метавонем яке аз системаи муодиларо нависем, ана ҳамин муодиларо нависем: x ҷамъи y баробари 5, 2x минуси y баробари 1. Ҳангоми муодилаи якро ба адади 2 зарб кардан мо системаи муодилаи баробарқуввагиро ҳосил мекунем ки он мувофиқан ба 2x ҷамъи 2y баробари 10 ҳосил мешавад. Инчунин муодилаи дуюмро низ ба адади ғайринулӣ зарб ё тақсим кардан низ мумкин аст ки он худи ин муодиларо низ навистан мумкин аст. Пас системаи муодилаи дар тарафи чап буда, системаи муодилаи дар тарафи рост буда бо ҳам баробарқувва мешаванд. Ин буд мисолҳо доир ба хосиятҳои якум. Дар хосияти дуюм чӣ хеле ки мо гуфта гузаштем, муодилаи дилхоҳи системаро ба сумма ё фарқи муодилаи додашуда иваз намуда муодилаи дигари онро бетағйир гузоштан мумкин аст. Биёед инро низ ҳамроҳ дида бароем. Яъне дар мисол гуфта мешавад ки бигузор системаи муодила ба намуди 4x минуси 6y баробари 8, 9x ҷамъи 6y баробари 57 дода шудааст. Мо бояд ё муодилаҳоро ҷамъ кунем ё муодилаҳоро тарк кунем ё худ онро барои ҳал кардан хосиятҳоро истифода барем. Яъне барои ин мо метавонем ду системаи муодилаҳоро бо ҳам ҷамъ кунем. Дар ин ҳолат яке аз системаи муодилаҳои система иваз мешавад. Дар натиҷа 4x-ро ба 9x ҷамъ кунем ба 13x минуси 6y бо 6y ислоҳ карда шуда баробари он ба адади 65 баробар аст ва муодилаи дуюмро бетағйир мегузорем: 9x ҷамъи 6y баробари 57 ки ин система низ бо ҳам системаи баробарқувваро ташкил медиҳад ки онро чунин қайд мекунанд. Яъне 13x баробари 65 ва муодилаи дуюми он мувофиқан гузошта мешавад: 9x ҷамъи 6y баробари 57 мешавад ки ин хосияти дуюми системаи муодилаҳои баробарқуввагӣ номида мешавад. Хосияти сеюм: аз як муодилаи система яке аз тағйирёбандаҳоро бо воситаи дигараш ифода намуда ифодаи ҳосилшударо дар муодилаи дигар гузоштан мумкин аст. Муодилаи ҳосилшударо бо муодилаи аввалаи системаро ташкил медиҳад ки он ба системаи додашуда баробарқувва номида мешавад. Яъне мо аз ин хосият фаҳмидем ки мо метавонем аз муодилаи якум ё муодилаи дуюми система яке аз тағйирёбандаҳоро ёфта ба тағйирёбандаи дигар гузошта низ метавонем. Бигузор мисол мегирем ки дар ин ҷо 2x ҷамъи y баробари 5, x минуси y баробари 1 бошад. Яъне дар ин хосият гуфта мешавад ки мо метавонем аз яке аз муодила яке тағйирёбандаҳоро ёбем ки он баробарқувва мешавад ва ба муодилаи дуюм онро гузорем. Пас аз муодилаи якум y-ро меёбем.
5 مینوسی 2x مودل دوم به جای y میگذاریم x مینوسی در داخل قوس 5 مینوسی 2x برابر 1. پس گفته می شود که معادله در طرف سیستم معادله در طرف چپ بوده و سیستم معادله در طرف راست بوده برابر قوه نامیده می شود که این مفهوم های اساسی موضوع امروزی ما می باشد. خوانندگان عزیز همراه یک چند مثال های عملی را نیز دیده برایم. مثال یکم در شرط مثال یکم چی آمده است؟ سیستم های زیرین برابر قوه آن را دیده می برایم. قید میکنیم مثال یکم و آن چنین نمود دارد x جمع y برابر 4 x minus y برابر 2 و سمی دیگر 4x جمع y برابر 13 و مینوس 3x جمع 5y برابر مینوس 4. برای اون که این سیستم ها را ما بگذاریم آیا آنها برابر قوه یا برابر قوه هستند یا نیستند ما باید گوییم که یا اثبات کنیم که حل این گونه سیستم معادله با حل این سیستم معادله زیرین داده شده باید برابر باشد یا از بس که معادله های آن هر خیل می باشد پس ما باید معادله یک را سیستم معادله را به معادله دوم یا برعکس سیستم معادله دوم را به یکم تبدیل دهیم. بیایید این سیستم را همراه حل نمودن ما ممکن است. یعنی برای حل کردن این سیستم معادله ها با ما برمیآید که یکی از یکم می نویسیم دو معادله را با هم جمع کرده حل آن را یابیم یعنی x مینوس y برابر 2 در نتیجه معادله یکم را به تغییر میگذاریم x جمع y برابر 4 و دو معادله ها را با هم جمع میکنیم که این خاصیت دوم به حساب می رود. x را به x جمع کنیم 2x y را با y جمع کنیم 0 4 را با 2 جمع کنیم عدد 6 حاصل می شود که از اینجا x را در معادله یکم قید میکنیم 3 را به جای تغییر بندی x میگذاریم و y را مییابیم. پس 3 جمع y برابر 4 این برابر است به x برابر 3 و y برابر 1 می شود که حل یکی از سیستم معادله ها موافقاً به 3 و 1 برابر است. ما می توانستیم معادله دوم را نیز حل کنیم سنجیم که حل این معادله به سیستم دوم و یکم آیا راست میآید یا نه. پس بیایید می سنجیم اگر حل آنها موافق باشند پس آنها برابر قوه اند. 4 3 مینوس 1 برابر 2 پس از اینجا گفته میگذاریم 4 برابر 4 2 برابر 2 می باشد. پس حل این سیستم معلوم گردید. و سیستم معادله دوم میگذاریم 4 ضرب 3 جمع 1 برابر 13 مینوس 3 ضرب 3 جمع 5 ضرب 1 برابر مینوس 4. از اینجا برمیآید 4 را با 3 ضرب کنیم 12 12 را با 1 جمع کنیم 13 13 به 13 برابر است. پس این حل درست می باشد. مینوس 9 جمع 5 این به عدد مینوس 4 برابر است. پس گفتم ممکن است که سیستم داده شده با هم برابر قوه می باشند. مثال دوم را دیده می برایم. در شرط مثال دوم چنین آمده است نشان دهید که سیستم ها برابر قوه اند. یعنی ما باید نشان دهیم که سیستم معادله های داده شده با هم برابر قوه اند. سیستم معادله ها را می نویسیم 5x مینوس 7y برابر 9 و در معادله دوم باشد 2x جمع 9y برابر 18 و سیستم معادله زیرین نیز داده شده است که آن به نمودی 5x مینوس 7 ضرب 18 مینوس 2x تقسیم 9 برابر 9 و 9y برابر 18 مینوس 2x داده شده است. ما باید نشان دهیم که این سیستم معادله ها با هم برابر قوه اند. برای این در پایان قید میکنیم خیلی که از سیستم دوم برمیآید یعنی در اینجا 7 ضرب 18 مینوس 2x تقسیم 9 از معادله دوم پیدا شده است. یعنی ما از معادله دوم تغییر بندی y را مییابیم و بر معادله دوم میگذاریم که این سیستم را سیستم معادله برابر قوگی می نامند. آن را همراه شما دیده می برایم. یعنی قید میکنیم از سیستم معادله یکم یعنی 5x مینوس 7y برابر 9 2x جمع 9y برابر 18. پس سیستم معادله برابر قوه می شود از بس که به ما 18 مینوس 2x تقسیم 9 لازم است پس از معادله دوم آن را ما
пайдо мекунем. Аз модули дуюм y-ро меёбем. 9y баробар 18 минуси 2x ва модули якумро бетағйир мегузорем. 5x минуси 7y баробари 9. аз ин системи модула баробар қувва мешавад. яъне мо y-ро аз ин ҷо меёбем. модули намуди y баробар 18 минуси 2x тақсими 9-ро ҳосил мекунем. 18 минуси 2x тақсими 9-ро ҳосил мекунем ва ин ифодаи ҳосил шударо яъне y-ро бо воситаи x мо ифода кардем ба ҷои y мегузорем. дар натиҷа 5x минуси 7 зарби 18 минуси 2x тақсими 9 баробари 9-ро ташкил медиҳад. пас мо метавонем инчунин бетағйир модули дуюмро нависем азбаски ба мо ифодаи дуюм лозим аст. пас 5x минуси 7 зарби 18 минуси 2x тақсими 9 ин ба адади 9 баробар аст ва модули дуюмро бетағйир мегузорем ки он ба 9y минуси 2x баробар мешавад. ин буд мисоли дуюм ки ҳамроҳи шумо мо дида баромадем. хонандагони азиз, барои мустаҳкам кардани мавзӯи имрӯза ба шумо якчанд мисолу масъалаҳо пешниҳод карда мешавад ки онҳоро бояд иҷро намуд. бо ҳамин мавзӯи имрӯзӣ мо ба анҷом расид. хайр то дарси оянда муваффақ бошед.